also naposo top choco or the taste of chocolate. It's chocolatey and latest foam, your partner for life. Vodafone Freda together. Womana ebuchi domna yedi naposo yedi amantiafia. Martin. Yenua. Me patro eti sen. Yankopon adom bibia boko. Yederadia sen. So asade ya behie mu die. Na ese na adom aja. Komo ya di twa to na ha adwen kaka. Afia so ahwe bi. O ma hwe bi. Enyi. Tuo no tumu se fa na ni achi wura ne mu. Tokro no so nya tokro keto nte ye tu ben pa. Ne. Serious. That's ja. Yetie one side nti enim se nipa na sheda yes o se yede yo. Nhwehwemu be hyase ye. Yes ye hwe hu ye. Ya ye hwe hu ye. Nhwe hu ye pa areho. Omukọ ya hwe mu ye kure kosi se. Omo ma back. Nti obi anhwe ne hu ye. Obi a ni wani mo ne ma bi a wontumi. Yiji wani hwe na de how be bra no atwo ho boko nye ho ananwoma. Obi a nsonson no ho that's the word. Obi a afenso na ekwa wiye ye no what ya say obi a nsonson no ho. Ene nkwanhia nso esi wo ayi wo Eastern Region Potamu ho no so yam to yebo se ka ne di mpuni dia abna sade dia na ano odin hedo ne dia no eno ye din o ena we be for be go bi na be fa car from her no be kan bo yankasa yam to yebo no matter ekwan na da so se dia tobo wo so bi yam fom so kra dia wo no sabi yejimi fo ma no no nko enya wo se wo na wo ka na so da bi me right me makwan enkosi hwe ena o ye ko je nipa gu ba bi omo ma pra so de enya easy ye ka se critical o ma pra wan free mu ba ni pra no enti obi anhwe ne ho ye na de bia meka no ukunu ye osenkani oba obemmo ye nyina ye sore no pa ntutu ye ho fo hwewachi bebi a wo free no efie a wo free mu no nipa na wo ja omo wo no na mumye nyina ye hwe ho ye ba fo bia ni ba bia ya yesuban se ya ne ye de se wan sa no shi sa fi kwa wie ya yen sa akeka no ne mo ye ho ban mate afia yenko medan se telegraph da bokrata no na me de hyasia na abena ye keka so wani tia last week ne ye be keka se as sika panom ne ye ni brenom ne ade enti ni pedi bone kra ye nwene ho hwe cement nso ye DC dan kwa brand the fake ones nom ne ade inferior materials and ahihye mu nti be si dan se de na adwiragu na akum ni par basa na ayi Ghana Standard Authority mpanifo aye ade cement factories be me ensa de closing down ya ne da na me ko mu no ni nyina wa asante na wo ba wo koto daily graphic ana ne wa waje bracken kan no hunu cement kura ya close ne down wo me hwe yi ho asam no wo pay 13 so wo ma wo from montemu ne apoye bia nsuo akosomo ha won adwene no say affect schools nti make say 81 schools de womo resume womo be hyase akọ school ho nsam pay 13 wo daily graphic wo 54 so graphic for ya de wo ma ye health screening de amada brakafo yeah no so ho asam daily graphic de aba anopay delegate obokrata ni say I will be president for all Ghana yamam pani abedi a kire ya ye no so franka tuni de ma MPP amanyoko Dr. Mahmoud Baumia ene de ni mo hey onyanyi mu aban obehwe so obesomo bia nti ho asem so wo ni mo ha na yesi ache Ghana fo emiense bia wo mo ye gun traffic omo ye gun traffickers wo US koya de ne mu ye amua e de omo koye ye ni omo anim omo din ni omo mfoni na de ni wo nyina ye 32 when you be my so say akwese ya de papa na papa fie wakwa banko daka mu dia konia ba enti ya kire wo mo delegate obokrata no so e de ho nsam aba was Ghana's 2024 elections a test for EU foreign policy okọ pay 3 de obokrata no de aba akoso ya manu so na de to MPP manim say enkabom breaking the 8 in the da wano no anya nkabom anya adwumaden no a e be ha dwenti wo de ho ensam atudwa Ghanaian time de obokrata no and I so me de so na Ghana wins bid to host IFPIM Africa headquarters pay 13 and also ni asama be kama nsentwefo nom ne ade and also ho asem wo call Ghanaian time the Bokrata pay 13 ho pay 13 ho no mu anso na wo twa mu ne nya ne nte so otekoko so atante hene wa paul wa yese obi amoa
na Konfanoche Teaching Hospital no yen system munum ni ade oh yes ye by the time anu besi okura na ne sika ni sun wa eho asam so eno no Ghana Medical Association so Professor York as VIP and also eho asam de nimo say was don't impose new taxes, rather introduce new initiatives to broaden tax nets. Economist no so de eto aban eni Professor Peter Korte ono so edia wo de ba ye ni the metro lens so de nie Bono East NDC Louds JM Lordine support for flood victims. Womaya de okope 3 the metro lens de aba say yeah dodo no ade wani kira kosomo ne mpotamo no NDC Franka tuni ne ho kani ma Melodina de omdo omani e kire Bono East ho no so ho kire wo mo pa wakwa koboa wo mo ho asem the metro lens de aba Mampani abedi ekira sa ba ni mo ha biem ne kasa wo se obeye mampani ama obia na I'm not I say for all, hunger and poverty don't know political or religious affiliations. Into your one no. A common the word Nisa or party yana party B. Into your one so a DNA. A champon. Adriano so nim atedabna a champo minim oh green oposa mu so bebre na nwura de so do na da bi nye do na we na nkasa na na sa ho so ye mre anti wonim o minim a champo nti aka ya say ne natural remedy etimi de say kuro atuwo de anugusu ekọ oh me de minim yesu sa no ne ye pa wote na waposa emu su no da wachi de agu ka otimi de wura no kra sa no de sa yo nwa nti Professor Obu ai na no de over apply the same uko page 4 no we read afia ko na eman hunti no abena ni so na abena manase enya ni so me se o just auto ye nka ni nyina nkyere o ye so o mo ngoto pepa no etu wi a won me kyere obo nti the metro lens abokrata na dia wono so de ba ye eno no the find that abokrata no so asa de aba mampani abedi a kyere nsem a wono e de to edwa na fei Ghana so yaje esi ho se ye be hosti Independent Journalism Fund and some no and also ewaha otumfo launches $10 million fundraising drive to renovate Cath and also some so enie diabna maybe the bankrata and no yenche wujebra na wan kasa so akọ baby atonton bie na wa office o baby o bia no ajebre no so otumi akenkan ebi na mame wo se ye kane Adom TV yen channel manager Ricky Anoche and then birthday okay nti Ricky Anoche obi enim no happy birthday mkoma no na menye ne kese na koso anya ne kese na Jontuni sisi chum ene sisi birthday ti ya mommo no nyom no ne yemfa en celebrate no sisi chum ene ne birthday nti obi a wonim no asafo maame nyame nhira o nyame nye okese amen ko sisi obeye kese na wonyum to no enkonanim happy birthday sisi chum nyame nye okese pa ya ye nua be ma pa kwesi anan okay anso ene ne birthday pike no pa kwesi abrabo mahu asetina pa I am a friend pike se pa kwesi ni pike de na mka say on se pike na the senior pike no nti wo kasa nti pike ya pa kwesi happy birthday so enkoma no mo amudi ma wo da nyina no ya wish me happy birthday afia ye dijwa sanse afena so ne sa na